Di Masakbayan. Itapapagayam, isagut mikita kayo, ti umudapasa teseryetay witalawasan na polwan. Gasat, dito idrama tayo, ti Masakbayan. I said your Pedro, nakalaba ako, kaya kukumagaalaan ti swildog. Sige, itad ko ti sweldum. Nyem sakbaynay, agsarita tapay. Dorari, kaanu asaka ta inseldam kanyak abalay kan lotiyo. Ay ekwasit nyor, awan pay mutbang sakak. Remedyo ma, inkarim kanya nakalpasanti dua bulan kat sakayamon. Tanu di mu masaka, kuwa kunti balay kan lotem, tadayta titulagan tahabe, kwa senyor. Namwaka manugal kagayam, ketalabitan abaka, iswadimun masakatin seldom kanya. Tanam namam siguro, anog sugal ka, ket madubleti kwartam, isidyaw, nahunamiti nga emergency ti pangusaramiti kwarta, isungay manugo takamang salday ti balaykan lotem, agam sugal matgayam tinangaramatam. Senyor, et laglagi pa am doray, iti ganito at di mo masaka itinaitudingal daw. Kuhuahon ti balaykan lotem, kayap nasawan, umanaw hayo niti dayjay abalay. Senyor, kasyad na kami kumaha, awan sabay papanan bay. Bay am tayo medyo ti pagsakak, senyor. Masapul gay kalaysap ni Roslain, taklusan da tayo apapanawin di ti balaykan luti tayo, nakasalda iti amana ti balaykan luti tayo anak ko. Saan ko may ayate ni Roslinana? Ni Angie tayo ayate, ayawan baganap mau iti di jababay. Kita hamad ti kabibiyagda, pada mutlay da nakurapay, kan ulila da nataman. Iso ti kaya kuwa masawa. Gapotay so ti ayate, awan pagsaka tayo di ti balaykan luti tayo. Sa di nuway ti papanan tayo, no papanawin da tayo dito, Basal yu day tanana? No saan yu kumahain salda? Di santay magparikot, di kad sumagbatpay, bastay kalaysam di Ruslen, nagru nakatbak nang da. Kita man, nagdakil ti swildong kas driver ni Ruslen, san, japtat, mi anji tayo ayate, kit iso ti kalaysa. Naimbag day may kayumanin aglap hananadoray, apagisu, adated kukatahayo, amagustuhan niyo, anyagay day ta mabruslain, iten kayo iti anahas, alahats, one, itaggun katahayo tay aritus keng kwentas ko. Naumaf naminin kadagijeng alaha, talaga ma'am, itad mo kanyak, wala na. Imbes na ilaho, itad gulangin kadahayo, ay nukastaha at yabad ako na ay mabruslay nam. Payet ko at taluman na iten yu. Gapot na agusto at talagahan ko niya. Awad parikot iti dayta ma'am. Adam, kasaluway daytan, nakurapay kamilaan a pamilya. Sakit ti balay kadluti may, nakasalda kayo. Awan parikot iti dayta. Nulakat ag katuluyan kami kinifram. Hindi ka danak ma'am. Kasaritak ni Fran by papandi iti dayta. Fran, mapanda iti mo. At dakay po agatanan. Kung ako iti upisilang ti papanantaman, mapanda pa iti mo. Taado ti kayat ko agatanan. Sige ma'am. Hayat tunay gatanan iti arawatem. Tajak tayat adudwala ang kikawus mo apagsinsinu atam. Wamang, ika nagpiplan. Jak tayat ati driver ko, kapinpiman iti imatan da diti gagayam ko. Di ka nagpiplan. Basta aglayon ta ijay mall. Mana kanchi, itay ka paliiwan na. Di ka namin matagtagari. Gapo hadita basiti nagpapadlo rita.
Pampaninot ti Masakbayan minda. Yamin, nagsadun kaniti panagadal mo. Sana parikot tay tamana. Takalpasan amabayadan tati utang ta. At tuluyot na agadal, yam na mabalin. Santa ko mangagsadun na agadal. Mana? Trabaho ako maiti sa bali. Kaya't ko tiyag katuloy dyan Manila. Tapno matulungan ka na bayad ka dagiti utang ta. Imbagak matenken ka jak kayat na umadayu ka. Kasanuno da daka sa mapasamakan ka ha? Ay, anyamot namin ang tikas tuy mana. Pagdakalagat at ti utang ta, na imbag kumamot no sana pimusay ni Nana. Awan silbi ti imutang ta pinagpa-hospital na. Anyang arut ngay. Nalabit nga itsayin at talaga tinagpatinggan ti biyag ni Nanahang. Kat, kasanwitan mana, san datasar dengan dagitag sing-singel tandata, ano san talatan, tinapatag, at maitid ta, na oray sa gabasit lang, itikas ta, inot amaksayan ti utang ta. Nanay, napintas na ito'y bagnayin sanpag ni Manong Frank. Ingin ha, ay na, uray ti para kanyak adjuster, napintas. Ginatan kanu ni Ma'am Rose Lane, itinapanday di mo all. Makan, adaw ti ginatan na para ka ni Manu Mau. Talaga? Nagsaya at ni Ma'am Rose Lane, I would, pudnot ako naman akaw. Isugan ako na ka ni Manu mo may kalaysa na kumalaan mo ni Ma'am Rose Lane. Nagsaya at nukasta nanang. Itikasta, mairan utamot titikinaran ay. Bayam, kasaritak man ni Manog Maho. Ay, gayam, ay ni Manog Maho. Nakitak mo tarim moritay, nay, napadat na day ko trabain. Jak amunanan, basta rin war, apaman ana idisuna dagiti insangput na. Oh, at iti kape. Kapita, nalamo kita rabiin, agyamanak. Kumusta kan, Angie? Nasayat lagta. Sika? Kumusta ti trabahong kas driver? Awan parikot. Kaya't ko kumapumanaw tani kiday ta lugar? Ha? Paapay? Umatayo ta. Japtet amapukaw ko'y tibiyang ko. Sika tayo ayatek. Awanan sa bali. Apay ka di akas tati bagbagahan, Frank. Agayat kanyak ni Ma'am Guslin, ket iso ti kaya tinanang apar kanyak? Anya, iso naman balin, umadayo ta. Kasanon ti kabsat ko, iso ruta. Frank, no talaga may ayat nek, umadayo tan. Mapanta iti atay o lugar. Ket, ijay tan nakalaysa. Jak kaya tagdara sudos, Frank. Saan anasaya ti kayat muaramidan ta? Ay ayaten ka. Ngam saan na umanugot iti kayat mo. Kanrunaan na. Ado ti utang niya babayadan mi. San mo kumapay de ti a problema. Sakbay asang wak ti may papan ka dita. Sige. Sikan har ti mahama. Papa, panasim. Bay am kumapay lang ti balay kinlo te da Frank. Kaasim at da Frank. Ken may sa, di namot amo insal dagayam tina na tibalay kinlo tedang. Maruam dalayang no hesta apampanwinuyam ida, papa ha, ay ayatek ni Fran, anya, agayat kakin di Fran. Awan lavadin ti sabalya magustuam, awan papa, isulaan tina magpitik iti puso. Isu ti kayat kumagbalin nga asawa, angam, tam na asiyu papa. Kayat ko maagkalay sa kamikin ni Frank. Naragsahak iti tumpalbiyag ko. No isuti maasawa, papa. Oh, sige. Sika na ruti makamo, iha. Atuyin ti pagbahit ko, Tata Mario. Pasensya kayo kumapay lang itiray ti maitat ko katahayo ita. Baran manayo naktupa intan sumaron no. Sige lang, Angie. Ininutod lata na bayadan tinabutan yung kanyak. Sa dabale tawat porsyento na.
Dahita tidakal une apag-yamanak Tata Mario. Nasaya at kayo la unay. Angie, adahamit ganang, wanda ni hel. Mala, putawan kayo pa'y nak tigiri. Sige tata, kitagamanak manen. Angie, mapantay di kusina. Inta man isaganay ti merindain ta. Nakapabain mo Daniel, kakit din. Amabisin ka. Asan ka pa nagarmusan, sa bengin may ka. Kastarod. Ikatput no amabisinak. Roden, mapantani di kusina. Kunat manu merienda, yam inna po imat consider ti kaninta, ketwin ha, tapno mabsugta. Di ka narod nagarmusal, o di mananta. Ala, mahantahan, nagimas di sida inta. Sige, malantan. Ken sakpay nga gawid ka, inta pa'y manalaitin at natang ayawid mo. Pa isaan ang Daniel, nakababain mo at siyak lang arudan ti si uutang katahayo. Kanayan dak pengit kaniti na to, kutman awan magdakas na. Ken, uray man, ta si pupu sumatnated ko. Saan mo matatahawan? Alaman laangan. Nakasaysayahat ka talaga, Daniel. Ala, malpuros tayo tinagdudumabo natin natin. Naglawa talaga ti karatangan niyo, Daniel. Isumot lagayam kabakbak ng kayo. Adapay poultry kan pigirin itatang mo. Adupay ti bahanaan, unyarud, nakapapali kayo. Nagagit kami lang hamin. Iswahanayon ti parabor hada hami. Ayap nasawan, no nagagit ti tao, adumit ti magimulan na. Sa bagay, gusto ka, alay, mampulos takit ni tiyawid mo anatel. Nagpayag ka mana, wadakiyo, nagaduta gud uray a customer, nagawidan ti duma, agsupli da katunaunan. Kastati, dudwata hamin dito'y pailo. Isano kastahado ti customer, di ta amin masikaso ida, mapugisap man, nagawit ak pa nga miniti palay. Inyawit ko pa'y tinatang na inted ni Daniel. Nagadumamin, di kaya talaga. Libre. Wahen, ala, mabitlan ta si kaswak ti may sa customer. Rabi, kaya't kung tagawit, Ma'am Brucelyn, saan pa'y? Di tayo ka pa'y, kaya't kung uminom ka. Angam, adda silad apagturugam dito'y panay. Kan adda hawis mo dito'y. Kompleto. Gaputa ingatanen ka. Ken nadalos gaputa impalabakon. Ma'am, di na hun umagan iti ma'am. Roslyn ko namlitahan. Diyak ka iti maturong bitoy. Agawit akman, di na kumapaayan. Nabanugang. Iso akayat ko ti uminom basit. Papno daras ang makaturo ba? Daniel, apa di hapay la maturog? At pangin na pala dito balkon tapa? Papa? Agkit-kit kayo hati, nagdata na kinanji. Sadat nagpil-pili te parahem ka. Basta laki din na saya tugali na, ken saan asado. Papa? Pamumat, jatayat tisado. Magagat kami iti dayti mamam. Isaway masenso ti diag tayo. Wen po ka? Amok lepa? Awan po kitbiyarak iti kayat muwarman. Baslay pa siguradum anagagat. Ken na saya tugali na. Agya mana, takinayat mo kisimurot kanya diti restaurant. Ipagamong na niya ti kayat mo ba ipada kanyak, ma'am. Tani, kasapulan da kay Japailor. Nika di anji ti kayan ayat ni Fraun. Wen, ma'am, ni manang ko. Kasanwa mo bakayan ayat ni Frank ni manang ko. No kasta, isugayam ti kayan ayat ni Frank. Wen, ma'am, sige, daytanan ti kayat ko adamangan. Mabitan, at ti korten, kukam daytan.
Ha? Ni, natatutaitan ma, 10,000 api sa state na. Kukonditan. Basta na yun tupay date na. Basta liklikan lakit ditikabsat mo ni Frank. Ay saan? Jakawatan day takwartan, ma'am. Sige, inako ni Jipay lo. Di mo hayat tikwartan? Jak tayat takwartan, ma'am. Mas kay kayat kuti pagbanugak akwarta. Ken maysa. No may papankadaman ko ni Frank, di mo kumariribukan ida. Daputan na ragsak da iti ayan ayat da. Frank, dito ikagayam palayan na turug iti labi. Wen senyor, pinilit na klimang brustin? Awan ka no tikaduan na nominum. Amum ka di nga agayat launay ni Roslyn kan ka. Senyor, amom Frank, napilya iti agbalit na manugang ko. Ket no mabalin, jak kaya tikasken ka la nga maysa a driver. Ngem no agket kudak, sigurado agumurahan yak ti anak ko. Senyor. Ket, hayat ko, ikalaysam ti anak ko. Anya? No ikalaysam ni Roslyn. Saan kayo napapanawan iti balay ken lo tiyo ngayon sal datinam kanyat? Mabalin ka din inutan milangan na bayadan, senyor. Ay sana mabalin. Nagkarini na anang mo na igulpi na isublikan niya ti kwarta. Angam nusahan, talaga atagi ko ti balay ken lo tiyo. Anya, basit lang ti lo tiyo? Ket saan ko pagtatakunan? Angam no di yung masahay ti nasaungal dawa panang sahayo. Ayat nasawen, kukwakon. Katilahuk meten iti sabali. Iti kasta, may subli ti kwartag. Senyor, ital, no napatagkan ka ti balay ken lo tiyo, ikalaysam ti anak ko. Tadaita ti pakaragsakan na. Ngem, japay ayaten ni Roslyn, senyor. Ha? Nagpuskuro ket tarupa mon takasta ti sawam kaniyat. Nagpintas ti anak ko, ita kasta ti bagam, dayta ti puten, senyor. San tumutlangan na ragsat ni Roslyn, gaputasan kumayayaten? Sige. No kasta ti kunam, sika ti makam mo. At Frank, at den nakita kapagdatangan ta iti usaran ta iti kalaysan. Anya, Frank, ikarikan ka. Agbalinak anasaya at naasawa. Sikam tulakta ti ayata. Ipay ko amin akayat mo. Ngem addan ay ayatek. Ikalaysan, Frank. No di mo kayat amapukaw ti balay. Hanloting. Umandugot na tani Franka, amanika laysa ken ni Roslyn. Papagayam, di riwaya na dinggan, titulo ita servieta wita alawa sa napalwan. Gasat, dito idrama tayo, ti Masakbayan moyo, insurata ken neti direksyon, ni Virgie Patlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofar Anas Basita. Isagsagot kata kayo, the MPBC Drama Production Center, ETDZWT 540. Ganda ito in estasyon. Abyaman kami, itingkay panang tarabay. Di napalabas, ap gusto lagunay ni Roslyn ka ni Franka. Iswa kinasarita ni Don Pedro ni Frank, na ikalaysana ni Roslyn. Tapnusan na idan napapanawan, itibalay kan lotida, mensal dada kan kwana. Kinasarita mak ni Roslyn da ito'y, na da nakita na apagdatangan da iti aramatan da, intun kalaysada. Papagayam, dinggan titulo iti serietay wita alawas anapulwan. Gasat da. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan mayo. Frank,
At den nakita apagatangan ta iti usarinta iti kalaysa. Ane, Frank, ikarikin ka, og balinak anasayat na isawa. Si kantulette ti ayata. Ipay ko amin akayat mo. Angam, at den ay ayatek, ikalaysa na, Frank. No di mo ayat ang mapuhaw ti balay, ken lo tayo. San ko mga garamit iti banak apagbabawyam to iti udina. Apay ko mga babawya. Si kati kayat ko ang makatakunay iti tumpay bihan. Ngamsan ka na ayatan? Okay lang, Frank. Tamamatian. Masurusuro naktum na ayatan. At kalisat na, ket awan to ti pagbabawya. Pat naasib ka di amari ka dita, tatibod porsyentwan dyan na utang ko itay, inutuklap tan abayadan. Haga maging gaita di ka pa'y nakabaybayad. Manon abulan tinapalabas, kung nababayadam adagos, ngam di kamot nagbaybaya di kadanak, ta inuto kabayadan. Pinautangan ka ide iti 15,000, takunam no emergency, angam insugal mo lagay, na imbakak maken inuta kabayadan, dit hadi mahaw awat, tasi ka payon tadaganas ng agunghat, kaya't mau ta ipabarangay ka, anya, apay, di mo kaya pading gantibidut mo. Sige, nukas tamat lahan, ipabarangay ka lahan, rekwa, ay isaan at napadakulan day tu imari kandida. Ikarek, inuta kabayadan, san ko apagtalikudan. Daniela Mark, awan ka ditipanggap mo mga sawa. Paglaklakay ka na baro. Papa, awan pa niya ba mong hanya ka nobiam? Yamamok to intan manobiak, papa. Asino? Nianji. Meanji asi uutang kanyak. Wen papay? Sipud pay? At gusto akong kankwana. Detalain, tatanaminan kaya na het na. At daratipanggap mo ang mga gawin kwa na iti kaya na het na. Awan papay. Ngam sana kamawan na itinamnama. Magadua babalasan itita. Amok taita papay. Namnuita. Awan panggap kong agaram iti sa bali. Gaputan yan jitay ayatak. O dahin ka dayta. Papa. Siya temang bayad itinatan na utan yan ji. Kasi damat nakapsat. Gapu itirita na utan da. Sanda na nakapagtuloy ang nagadal. Niya. Iswa siya temang bayad iti utan da hadahayo. Papa. Hay. Baka patwisita talaga. Agsasaro na ucho bay agsigil kanyak. Dahayun tumat namin nanan. Di yun lama isa dentag sugay. Agraman samot kararwayo kat insugal yun. Ay na, samadal ka madsikasusan. Di kay ngamin agsugsugal insaldon ko tatalaga maawadan pagsugal ko. At baybayad itantiado nga utang ko. Isu na ita. Pagbaybayad tayo la iti utan tayo ti kwarta tayo. Kat uray siyat. Nagsaldadak agadal. Gaput ati nakabaklan apagadalin ni Manun. Gaput amat-mapan iti utan tayo ti matmat gidan na. Di na konsideran. Tasada kitad nagsugsugal. Talaga tadiya di mo kahit no madayo tanji. Panasim. Kasi tinakunak. Saan ka nakasagana iti kahit mo mapastamag? No talaga na ayatanek. Sumurot ka kanya, ay ayaten ka unay, Frank. No bastard. Sumurot kan tanyak. Nawag akong tagayem ko taga Isabela. Ije ti pagkamanganta. Saan ka umabalin na panahon ti balay ni? Kahit na naruta sa wan, adina ay ayaten. No mapukawag itibiyag mo. Awan ko matipagpapasulan. Ay niya. Frank, anak, pamnaasim, ikalay samderus lane, sanda ba alay talapintas malt,
Ken bak nang, ato ti korta na. Importante la tati korta kada kayo, mana. Abum kadiad nak. Kunan ni Ruslein nga isuti makabmu iti panagadav ti kabsatlaw. O, di dakkel agin awaday taken ka. Kabayla ka pagadalan ti kabsat ko. Basta mo nalaki di taginat. Tasan lagay su ti kastusa. Agraman o sapsapul tayo di ti balay. Kastamat tan deadu na utanya. Agam kasandu tayo no papanahud na tayo di ti balay. O manay ka di ti matmat gadam kas driver. Kaditantan ko ablablaba apara kada tayo. Pagabang tayo iti balay, pagmatrikula ti kamsat mo, kan para iti masapsapul tayo. Kando di mo ikalaysan ni Ruslein, mamadrikatin da kakas driver na. Manusapulok iti sa balay pangita. Anak, nanamnamay ti trabahong kas driver ni Ruslein. Kan suswelduan na ka iti dakkamil. Ayatayong ni Ruslein, taknusan tayo nagrigat. Dakal atulo iti kabsat mo no ikalaysam ni Ruslein, kaputa isunto kanon di magbadal iti adem. Kasta tinasaw kanyok ni Ruslein manan, ti amo ni Manong Frank. Ikanakano iti dakkalagatan, basta aloko yan kamang liklik ka ni Manong Frank. Talagang narud na gayat launay ka ni Frank. Kasano tayo tamanaw? Ay ayatak ni Frank minda. Nasakit kanya no sa baliti kalaysana. Kat, anya karutiaramida manaw. Mga ramit kaniti pamuspusan, tapno da kayo matlang tagtatuluyan, yam sana pa nakasaga ng magpamilya. Sana ko napanunutin manaw, makamwa ko niti pag-iik, ay sana mabalinti kasta minda. Agladladingit kantulakit di manang, no da hamita kagasat ka ni Frank. Da kamila tate katuluyan, namno saan, aklaw na tigasat ko kinkwana. Nalabi, saan at akamiti na ikari iti tunggal maysa. Itmayak titay padlurmaw takayak kakasarita anjay, may papanitem yana na. Mabalin ka day, awaswasa mo tayan ayat siyaw iti anak ko. Nana, at dan na hay tulagan ni Frank, isano pa malay, waswasa mo tayan ayat siyaw adwa. Ha, saan ka akayak amamanugan, isa adi mo kuman ipilit pa'y. Gaput ano si kati mamanugan ko, kanayun kanto apakikarwan, tanda anam dayta. Nana, nalawag ka di kan katimbagak. Saan kaapagan ano amamanugan, mabit manal? Itay padumdum nga iti bagbagam kanimanang Juana na doray, nasaya tadagag mo dagitimbagak. Sige, olita mga ibaga iti kapsat mo, ta mga nudi na baawatan dagitimbagak. Nanadoray, nakabambain ka iti kasta nga ibagbagam, apay. Asino ka kumahag sasaw iti kasta iti kapsat ko? Apay, bak nang kaya? Anya, ibabayin mo lang ni Manong Frank na anak mo iti kastang ugalim, agraraman takit diya, neta, manukan ka bakat? Apay, ipagaruk mo kadi kat tayat na kamat nagbalin na hatugangan ti kabsat ko? Excuse me, Minda, gustun, sumating kan bay anak lang mana, magustun ti sasawin na ka, kunamlan asino, idinto tanay lumlum iti utang po iti sugal, Minda, laklaki pamtim bagakanjay. Saan kakayat aparay ti anak ko? Iso aliklikab. Ma'am Roslyn, agyaman at iti nagpinta sa shoulder bag. Di na kun awagan iti ma'am. Manang kunamlatan kanya. Gaputa agbalinak to na ipad mo. Aywan anya. Apay adi maluhatan deta shoulder band, takitaan tilinaon na. Ha? Anak ka di tilinaon na. Kitaat man? Ha? Kwarta. Sabsasan na ribu. Wan. Agen rolkan, tapno ituloy mo ti agatal. Ha? But no hadi. Sobra-sobra dayta sosan. Iso mabalin mo lata ti gumatang iti kawas, kan daddo mapay nga arwata.
Ay na, agyaman ako na, Manang Roslyn. Agyaman na. Tukasta, imay ni Roslyn, winanan, nam sinuhun matlan ni Manong Fran, kahit ang natintad na, ay sigurado adda, basta umay dayjay at dalatated na. Intid na dayta a shoulder bag ko. Kit hamtili na una. Dayta nay, nakatumot na dayta kwarta. Winanan, isoro marak, tay nakumatang itiag kahapintas akawis ko. Ay, ikanak na rin mo ta iti kwarta malakaw. Nagatuday ta. Ops, di kay ikananang. Hako kwaklan daytoy. Kan paray ti panagadal ko, hapay nga yadinak ikan. Uray 2,000 lang apagbayad ko iti utang ko. Ay, sana nang, para kan naklan daytoy. Nagkunang amin naman nugal kayo, da. Kasta itahan ti padagsasaun kanyak. Abay sumot, nadan kalaag iti ado a kwarta, kasta ti padagsasaun kanyak. Basta di ka ikan iti kwarta, amin lakit ti na may gaman mea kwarta ka ni Manong Frank, kat mapan iti utang yo. Dita kayon, ruharak, inak gumatang kita kahapinta sa kaway susahan, ikandak iti kwartam. Dita kayo, nabitang susahan, ikandak iti kwartam. Fran, isandan mo iti nalatang a restaurant, iti paboritong apanganan. Sige, mabisin na. Siklan, di ka di mabisin, san? Upay kasan, mangan kalat na. Agsango ta amangan. Sikalang te muna kiti restaurant. Urayan kalangan diti kutsi. Saan amabalin? Diyak kaya amabisinan ka. Duwata amangan. Kumusta? Hello, Manong Daniel. Pumatayal ka, an? Agyaman na ka amin da. Oh, good. Oh my God, papukis. Okay lang mo tabo mo. Malaksi no padalos kay ti kuko. Oh my God, lasarong karan. Sinayan mo manan ti oras mo in may ditoy. Nain ba kumamot no saan nga do ti trabaho mi ti garden mo? Ayos laheng. Oh, nasana? Pagaldawan? Intay man restaurant? Ay, adabalon mi. Awan mo't lang customer yo. Man rikap kayo kit din, tentay man restaurant. When mano, maurikap kamin, minda. Intakitin manan. Italaan manan nga ilibri na tani Manong Daniel. Wala, tuluan kayo naman rikap. Mana Angie, kita handa gitu konekti restaurant. Ni Frank. Asin tayo ti babaya kadwanan. Ni Roslyn, ti amo na. Into yun, from what tayo dito eh. Ay, sana amanahan. O muna akong arumwal. Saan? At tugaw kalangan siya. Awan ti dakas na ramidan tayo. Panan tayo lai. Awan ti naskin na pagtanakan. Ha? Nakita na tayo ni Manong Frank. Ha? Timak tayo rin. Kit o masitig dito ayan tayo. Bayan nyo lang o masitig. Diba? Anya ti kaya tasawan dito ni Angie. Apay at wayo ni Daniel. At hatidakas ni ti dayta Frank. Kit sika. Apay at adon ti amom amanan dito. Amom ti hadrak. Anya kumati madiki dayta. Kasmet kada kami. Agagayim kami atalo. Anya kumati dakas na. No at kami dito yamahan. Daniel, kaayat ko ni Angie. Laglagi pang dayta. Di mo kumagamtan na agawan kanya. Bikat danag. Diyak agawan kan ka. Nimpanat ko na. Ket saan ka may bagay hanapanan? Yami. Di ka mahatak daritig buhod mo asaka. Anya. Kumit kita dito itiabo. Mapankan itayan na. Ba't lagi pang tanya? Kayan ayat ko ni Angie. At di kipagbayad itikin na nyo. Bayadaklon. Kaasi kayo. Sapay class a restaurant ay tinastriki mo. Adi yung manlaki nita no maipagay kayo ditoy. Nagalas pa talaga tiktabas ti dilap may spak na.
Oo, pidutin yung tikwalta na taing kayat bayad din. Sana na naska na sikat at bayad itikin na. At takwartak ni bayad ni. Oh, talaga? Sika? At takwartam? Oh, at tu'y tikwartam mispat na. Alamat lang o siya ano'y kukwamon. Inigamamon iso anarugitan. Dita kayo? No. Oh. Rinparsak mo hanyak tikwarta. Kukwam lang takwartam. Japakan ano? Anya ti mapasama ka, iti dayta agundaway hiya. Gabayam, di liwayan at gen, pituloy te serieta with alawas anapawan. Gasat, dito igrama tayo, ti Masakbayan. In surata ganeti direksyon, ni Virgi Paklay, musika, Dante Martinez, computer recording technician. Joffer Anas Basita, isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, kandaytoy na stasyon. Agyaman kami, itingkay panantarabay. Ti napalabas, inawis ni Daniel dagiti agkabsat ng Anjikan Minda, ama pandamang restauranta, itinapanandar restauranta, at damati jay da Roslyn kan Franca, nasayar ni Franca, doputa kadwa da Anji ni Daniel, inika ni Roslyn da Anji iti kwarta pagbayat da iti kinanda, na madaraman ti sa una, apanan lais, indi sona ti kwarta iti lamisahan, nung nakapuntot ni Minda, gabayam, dindin tituloy te serietay with alawas anapalwan, Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Natalas pa talaga ti kabas ti dilab ispak na. Oh, pidutin yung takwal ka, tayong kayat bayad. Sana nanas ka na sikatak bayad itikinan. Patakwar tatapit bayad ni. Oh, talaga? Sika, at takwal tam. Oh, at 24 mispak na. Alam matlan, usanan, kukwamon, inigamamon, iso analuki, hita kayo. Na. Oh. Balsak mo hanyak ti kwarta, upamlan ti kwarta, sakpadan ano, ha? Bastos ka. Awan was, pekom, sikat ti bastos. Minda, sawatan kon, gusto minda, bayamo, ha? Surun kon iti dayjay abak na. At baya ka iti una, kasanomat ngamin, pinagsasawan na ni Anji, imbalsak na hanyak ti kwarta na intagwapag bayad da humaiti kinanda. Anya, ay, nagalas gayam ti ugali ni Anji. Inaramit na ti kasta, wan, naba inanahunay iti kasting inaramit na. Ola, pagandaraman to'y kutsi, tamapantan, papananda, ije palay. Hayap ko tiyagin na, intun bigatan ama pantay ki opisina. Frank, diti ka pa'y balay, kayat kang hapat panang. Sige, saan na ka di amabalin na ayatan? Amumut pa ni Anji tayo ayatat, kasanindig na. At dan naging naawatan da iti kadwa da alalaki ikay restaurant. Anya, saan mo ka di ang maawatan titig-tig na ita? At pagayam dalan, Frank, bay amo ni Anji. Siyak ti ayatam. Di kandanan. Saan ka nagbabawi ang mga ikalay sa kanya? At papitlanan, mangirwala iti ara. Sana, japta tuminom, ramanen tanaan ti ginatang kung maara. Na imastay jay, mabitlaan pa'y na irwala. Gundaway ko'y tanday po'y. Iti pa'y naakayat kung maarami tanday po'y. Yam awan gundaway ko. Isama itan, abal di kiyahon. Ikang iti angkas ti ara
Aparakin niya, Frank. Ket kalpasan, ha? At binagan kanya. Sorry kalanan, auntie. Ko wakon ni Frank. Oh, atiki basom, Frank. Saan unay anapun no? Kunakin ka aramanan tanaan. Saan tang agbartang? Ha? Oh, kitray. Sige, po. Oh. Oh. Anette. Hustin. Addahay ti abay ko. Wan. Na imas ti turong mo. Anette kaya ta sawun datoy. Nadayatan ta adwa tinapasama. Fra. Son amo palin datay. Son amo palin. Tata Mario. Ate tinawin ko kwarta. Imbaglam ikisay iti utang ko. Limaribala day tatata. Nagbayad ak namin iti rentak iti pail. Binayad rin iti Daniel ti utang mo kanyat. Binakadimbaga. Ngam saan na kay manugo tata. Apa ngay sa timang bayan. Katsyak matinakawutan. Agam binayad at naan. Isabriyo kan kwa na timbayad na tata. Katawatan yu rate ibayad ko. Di kay agdanag. Baran dakdakal tuntimaitad ko ingtun samaru no. Manam gundawayak no kanuno mo ti kayat ni Daniel. Ti utang ko. Siyak ti man bayad tata. Agtaun iti buhud ko apagbanugan. Adakat iti paranan ni Daniel. Anyegat iti prutas. Abokado kan saba. Insarat ni Minda. Binak makayta pagawidan. Nasken na uray kano tayo lukluto na merienda. Kasta. Imbaw na biti parahanan. Tadito'y kahanon na urayan. Ken, kaya ko tagtugtugo dito'y. Tabuy-buyak na kiti nagduduma sabong. Anje? Frank? Anyater aramidem dito'y Daniel. Nanyegat lan iti perutas para kadanji. Umanawan. Jap kayatin nasit gampay tikayan heko. Awan dakis na. No sitgak manyanji. Gapot pagayam kamilain, no agawang kanyak nyanji. Abin na tayo talagan. Saan amabuting kan ka, Frank? Huston, Frank, demutang ranita niyan. Huston, titatin namgan, saan ka kabuting Frank? Nakasagan na alumaban kan ka. Daniel, palasihin. Agawit kan. Kaya ko kasarita ni Frank, namnitmutin pa kanyanji. Daniel? Pumanawan. Masair, kapuiti masansan na panagkatwayo ka ni Daniel. Kasano nga mo amasansan ti panagkatwami ka ni Daniel? Katman manu amakita ka. Pasensyahan. Ay ayaten kang amin. Iso ajak kahit na dalalaki hakwi kuyog mo. Numabalingkit umadayutan dito eh. Japet umadayo asisyak lang. Gabota sa anak tumutla na agset mo di kakadwa. Frank, umadayutan. Subulan kayo kanimin dahin tong rabi, kit mapantayo Jezabela. Adagod ora et rabaw kijay. Frank, no ita. Kayat ko pailang alipatan ti may papankadata. Anya? Ipamaisam ti imatang mo iti pamilyam. Tulungan pailang ti inam na bayat kadagiti utang na. Awan tin limit mo kanyak may papan iti parikut mo iti inam. Katkastah makan ka. Amom no anya ti parikut ko. Iti yadayuta. Ag tinulong ta. Tapno masulban da kita parikut. Timpotan tekit madaywot na ruslin. Panagkunam katikot makatulong iti parikut mo tiya adayuta. Ang mga not adapay dumakal ti parikuhat. Frank. Waswasan tanti amin kadata. No si kanto ti kagasat ko. Datan tilat pataw katuluyan. Ket no saan. Nalabit asan adata tinaytuting ikitunggal maysa. Wanya, agwin na swastan Frank. Sulbaram pa'y nga umuna ti parikut mo. Ket kastak man.
Pinumpana. Nakita akagap-gapu dito ni Frank. Putno gayam na agsinsin nara ayo pailan. Anya, saan ka ang maibagay kini Frank? Siya ki maibagay kan kwana. Iso ang mabaling kandi aliklikam. Abay, mabuting ka mapukaw mo ni Frank? No talagang ay ayatan na ka. San siguro makisinara kanyak na pakasi. No umatayo kami dito'y. Anya, abay. Maklan mo nga kalaysa kayo na oray si kala ang teagay ayat. Saan ka katiya mabain? Nem sa bakay? Si kati taon maawan bipian mo iterik na ti sa bali. Tinapatakan ka. Katipagayatan kan pakaragsakam. Manoti kwarta ka sa pulam. Liklikam laan ni from. Awan serbitat o kwartam. No saan na kan tumutlaan na ay ayatan ti pakikalaysa. Naglaing kakas fumao. Di ta ka man laman mabitla. Ta. Binalis ka laang iti panang tumpang kanya. Asit ngan kayo humaytay. Yang makita kit ka ba malabanan ni Roslyn. Daniel, uray siya. Nakita nga ruti panang tumpanimanang kankwana. Si marunugayam ka ni Frank itay. Yam saan na amo ni Frank taytay. Winas kun te ayan ayat mi ka ni Frank. Iti kasta. Saan en adumakul pa iti parikot. Nag-break kayon. Sigurado ka iti daytani na ramit mo, Angie? Wan Daniel. No jakwas-wasan te ayan ayat mi. Sigurado arivibukan nak ni Roslyn. Sigurado mo't analiday ka, gapu iti raytay. Awan anyaman na. Tatalaga ajak mapatganti kayat na. Ti umatayo kami adwan. Frank, maniput itan. Dito ikan balay nga adnad. Iti kastan, iti kanito ang kasaponentan, makome ka dagos. Anya, di kan tanam. Nayunak ti sweltom. Ala, adafan kalita? Madlaw ko analiday ka. Di ka anliday akasta. Madadaal ti kinataal mo. Anyo hati ti paglidliday ham? Ibagam kanya. Baran makatulungan ken. Ti balay kan lote mi. Gaano wata mabayatan mi? May sana ang tisumbat na data. Agkalaysatan. Anya, ang kalaysatan, ket masulbaran ti parikot mo. Lukasta, agkalaysa gayon ka ni Frankie, ha? Sigurado ha, wan pa pa, agkalaysa kamin, sakbay amadlaw ti tiyan ko. Anya, Papa, isadana tayon ti kalaysa mikin ni Frank. Bakit ko katibat lad kay kawaskaw Susan, naskuta na pintasak itakalay sa ni Manumbaw. Wenanang, napintas kayo. Kat siya, napintasak kadimatla, ay nakapagay mula ulay day takauswan ako. Nakapimpintas ka. Nana, rumor kayo panon, in kayo nagsisimbahan. Agad orayan ti pagluganan nyo. Ay, no kasta ha, intayon na. Rumor tayo dito balay ta Roslyn. Taplawan kayo, manang Roslyn, manong Frank. Ay na, nakapimpintas ka, manang Roslyn. Agyaman na, Susan, kat nakaaruwat ni Frank. Siyempre, napintasak na inana. Wala na, sa kablawat kayo. Nakaraglag sa kaputan at kalaysa kayo. Manong Frank, kaslasaan ka na ragsak. Umisip ka ba't ka? Sandaplatan nga ka na. Frank, please, umisam ka. Di kadli dayagas ta. Lagi-lagi pan akalay sa ta. Would mo anak ko.
Tadakababay ka diti sa bailiyo. Umisog ka, taday pati maiparbel. Guston mana, hinday pa ngaksang sangit ka. Enji, kulak at siyang sawi. Yumduk ka maulahin. Nagkalaysan da Roslin confirm. Guston enji, hay, naku na kami ngayon tulog mo kalaysan ta. Sa ita, magsangit-sangit ka dita. Sige lang, Nenji. Isangit mo na tayo. Malaganan tuloy kung isangit mo. At kami lang dito ay pangakan ka. Amin dagiti regalo mi ni Frau. Kukwayon ay nakabuda kita na Roslain. Ay na, nagduduma. Kan agkakanina pa gamit iti kusina. Ken nagpapush ko nga ulis ti duma. Wan, kukwayo amin dakitan. Namin, nagaduti gamit mi kempanay. Saan mi ama paggigitan na usaran ay la, pagyabahadan mi na ay Roslain balasan ko. Kaya tangin nagkalaysa kaming kinifrong. Ikan kayo iti kwarta. Ha. Itan na kami manan iti kwarta, manang Rosli, wan, kasapulan yu unay iti kwarta, saan ka di? Nangro na tagadal kanto, Susan, ay, wan, manang? Amin akasapulam iti pagadalan yon, ipagamlaan kanyak tebay ko. Siya huntimang paadal kan ka, aging ka ang makalpas ka iti kolehyo. Nung nalitayak, dito iturot ti kanayon na papanak. Ket dito makalamabak iti presko ngani. Ken manek kuti uni dagiti tumatayab, kadagiti kay kayo. Iso maliwiwat. Tanya. Sumambay man tiliday iti biyag tayo. Ngam nasken at balintay wanatib ka. Tadumten pulat tati baru nagsapa. Naliday ka manita, gapo kanayat. Ngamiti Masakbayan, tumtentum at latilalaki amay kariyaparakan ka. Agyaman ka. Gaputad ka mga andine kanya, Daniel. Wyatt. At ba't lataparakan ka. Sikalakuman ni Fraha, Daniel. Sikalakuman. Ni Fran. Ket ni Ruslin tinay tuding aparakan kwa na. Gaputan na kalaysadan. Ket sika. Dumten putimas na say sayavat, nyam ni Fran. Asinu tinaitubing abarakan ni Anji. Gagayam, di liwayan atenggan, tituloy teserietay utalawas anapalwan. Gasat, dito idrama tayo, ti Masakbayan mga. Insurata kan niti direksyon. Ni Virgi Patley, Musika Dante Martinez, Computer Recording Technician, Jofar Anas Basit, isagsagot kata kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito inestasyon, agyaman kami itingkay panantarabay. Di napalabas, Winas was ni Anji tayan ayat daken ni Franca. Nang nagsansanit daytoy, idinamwan na ang nagkalaysan da Franca kan Roslin. Kastahunay mo teragsakda na doray kan Susan. Gaputa amin a regalo da Franca kan Roslin, iti panagkalaysada. Kat inten ni Roslin, kadakwada. Kabayatan na, bayat ti panaglidliday ni Anji, saan ay nadaywan ni Daniel. Kat isu, tinangan andingay. Inawis na daytoy, kat napanda iti turuta. Kabayam, denggan ti tuloy ti serieta wita alawas anapalwan. Gasat, dito idrama tayo, ti Masakbayan bayan. Naliday ka man itaga po kanayat, ngamiti Masakbayan. Dumtentumit la ti lalaki amay kari, aparakan ka, agyamanak. Gaputadda ka mga andine kanyak, Daniel.
Wan, adatlet taparakan ka. Sikalako man ni Fran, Daniel. Sikalako man. Ni Fran, ket ni Roslin tinaypuding aparakan kwa na. Gaputan na kalaysadan. Ket sika, dumteng tutimas na saysaya at nab ni Fran. No apay anasken masaktan apay lahat. Gapukan ayan. No agayat ka. Namnamam adumten tipan nakapasakit. Pasit nga amin daytay. Tinasken at balin ka na tigka. Ket di ka paabak kandiday. Sabi nung tinagapwan niyo. Ide tulad papa. Inpasyal ko lay dyan Anji. O payakas lagsang sangit ka, Anji balasan ko, igwa, tata. Nagkalay sa namin ni Frank akayan ayat na. Opay kay. Nagpintas ka, yung sa baliting kalay sana. Nagwinas mas kami tata. Iso ano ni kalay sa iti sa bali. No, o mga namasikugan ti babae. Takastamot kitida duma. Mabalina kasta, tata. Manjangay garud. Kasta talaga. Daniel, inkwewi kusina tengkag merienda. At dahil luto ni Shimang at ambutambum, wen papa. Ala, sumurut kan ni Daniel balasan ko. Inkayag merienda. Wen tata. Kasanumay abalayan Pedro. Sanak ka din asingiran iti utang ko, tanagkalay sa mutan da Frank and Rosley, ha? Naglalaing hamunay, tadi ka het singiran. At bayad kalapa, ha? Hindi na't manawawagan iti abalayan. Awan abalayan ko arupat kwalta. Ha? Ikasano anak ko nabtias ta abalaya, di nagawagan iti abalayan ko nagmet. Ha? Senyor Pedro, at bayad kalatay ti utan mo. Gaputa ka na yun da hayugayam like ikka ni Roslin iti kwalta. Anya, gam kunam idee anot galay sa dagiti dwa, katli patamun ti utang ko. Shwil te kametla unayen no hasta te aramide. Kana yun na hayulang aruden na ikka ni Roslin iti kwalta. Ita, di ka payagbayad iti utan mo. Ha, saan na mabalin? Nasken ngagbayad kalata, no kasta, agur nu akpay sakbay abayadan ka. Basta panasim kumasenyor, san na kami apapanawin kani Susan ijay balay, tawan pagkamagan may. Malaksid no dito'y kamin balay mo na adnaad, itian yaga po. No kasta, pag-asim garuta san na kami apapanawin ijay. Kat agur nu akpay iti pagbayad kuken ka. Kasadugitan Frank, ulbud mat gayab ni Senyor Pedro. Hunana adina kon singiran iti utang ko nagkalay sa tayo kun ni Ruslay. Singiran nakbakyata. Anya, namkit day, sad na kami apapanawin kun ni Susan. Kat orayon na makaurduwak iti pagbayad ko. No kosta, sana nagtumpaliting ka rin, no amok lavastoy, imadaywa laguman. Awan ko matinapasama ka kalaysa, huwad na hud, ulbut magkayam. Dumawat ka ka ni Rosley di ti pagbayad ko iti amana, aduti kortada day jay. Anya, alan adak, sigurado ay kanda ka ni Rosley, gapota adu ti kwartana. Papa, nagkari kayo kin ni Frank, at saan yun asingiran tina na iti utan na, apaman yan kalaysta kami, nam imbabawi yuman, gaputa sobra tit itadmuhadakwada. Sikapay gayam ti mang papa adal iti kabsat na, saan yun kuman asingiran ni Nana Doray, papa? May anyon, total, ato ti kwa tayo. Ipagpagapuyo la kuman hanyan, ngem iha. Anyalangan ti makunan ni Frank, papa. Sana mabalin. Agbayad dalata, nga uray inutenda. Iti kasta, awan mat makunadahan niya, nan papa.
Jackie tulo o kalibrilatan ti dakalagata na alani doray kanyak, naglahalaingan tanda kita pamilya. Panalap na rupiti tulo ko kanina na kapatbayad na itiutan na, kedinak naktan susilduan, di ka tanhang, di kwarta matan, siyempre, ang dasawatan, mas ka naman sa pula ko itipangkitab. Sana mabali na magnamnamat latagan kan. Uray niya dita na trabaho ti sir ka, basta nadalus, ang sweldo kalit. Panumin na iyo opisina. Ken siyempre, siya kalit ti driver ko. Mang tanda na kay di pa'y iti sa bali asay sayap mitlang da iti adama ko na sweldo. Wan, agsweldo kalit ka. Hello, Angie? Frank, agya man afta sinungguatan ti awag ko. Aw pingin mawag ka. Kailu ko naminen. Diyak ka bala na di ka makita. Mabalim ka din nakita ta. At den asawang. Di mo na ripokin ti biyak yu. Agkita ta kuma. Ure maminsalhan. Pagasim. Anya. Tugmo kay ti pagakam ka. No sa dino ti pakitanta. Sige. Ibagam no sa dino. O sige. Horay na. No kasta. Rimon Nanji. Wen manong Daniel. Ada ka no kasarita na tao. Kastagayan. O sige. Umayak to lang narutan ni Jibalayo intong gabi. Wen mano ayan ni Anji. Sika. Apa ni may kadito'y pailon mispak nang. At papukis ka hadi ayan ni Anji ko na. Rimwar. Ada ka no kasarita na tao. Ada ka ti masapol mo henkwana. Ha? Dagiti awanan bay na. Amang ano nagkita dadwa. Anati ko nam, Miss Roslyn? Nagkita daan jikan Frank. Naka-off ti cellphone ni Frank. Ken awan mat ijay balayta. Ken awan ni Anji ditoy. Ayat na asawan. Nagkita da. Nakadanong tanditi ka bang ibang alukada. Ket hoten ti simrakanta. Awan makamamu ka data titoy. Ita. Anya ti pagsaritaan ta. Kaya kala amara hukun magkananji. Kaya yukan. Anya. Anji. Anji. Saan amay barbang daytoy Frank? Agim simultang kanyaksan ka di. Pahit na sawan. Ay ayatin na pailaan. Wan. Ay ayatin ka pailaan. Nemjak kayatin ti masaktan pay. Anji. Frank. Ure magkan ken maaraku kulayan. San? Nagbidutak gayam iti isusurot ko ken ka. Umanako na rumor. San? Pangasim. At den asawam Frank. Aglinipatan. Jakay amaylo kwanta. Gapata sigurado anariribok to tibiyag ko. Sige. Umanako na rumor. Anya. Daito yente maudya pa nakita ta. Frank. Ikatipong, sati no tinap-napanam, opay adjak mahuntak ti cellphone mo. Nalubat, sati no tinapanam, inawagak tinam, nam awan kakano ijabalayo. Sadi no tinapanam, padi ka na bakatahan niya, at dalaki na sarita kataw, may sagayan. Asino, naskan ka di pa ngay baga, yan, je. Napan tayo nag-hotel sa Martin kan? Di mo iramanti sa balyataw. Ha? Iti kanito amado talak nagsarsara kayo kinyanji. Ha? Nasay saya at laongan agudasak tibiyog na. Anya, lablagi pamdayta, Frank. Saan ka aluklukwayan? Iso adya hayat aluklukwan yak. Saan ka aluklukwan? Adun tigastos ko iti pamilya. Siyak ti mang papaadal iti kapsat mo. Ket adun a kwarta ti inintad ko iti inam arupa kwarta. Iswan di nakpadpadasan alukwan. Tadi kay tumapakawan. Ay ayatan pala ni Frank. Iswa simurug takangwan. Wan Daniel? Nyam na imbag tanaka amiri sa kadakos. Ket rimarak iti hotel. Bakalabi duti susurog mo kangwana. Danya, saan mo naulitin?
si kamat lati matadayal. Owen, Daniel? Ala, umuligkat, pagawid maten. Rabi, sige. Ketagyaman iti isa sarungkar mo. Domingo intun bika, rumortaya. Intay makimisa. Kenagpasyataya. Shakte mahamu iti gastos. Ha? Sukonin tayo kanimintay intun bika. Ala, agawid No hasta. Sukunin natin ni Manong Daniel intun bigat mana, Juan. Sa bagay, adakot Chena, ay among katimanan. Madlaw kumagayat ken ni Manong Daniel, minda, wen manang, ken makitak na bagay kayo sa malding kan, noan yala ditan tisasawam. Manan, lipatan mo ni Manong Frank, ket sursurwab na yata ni Manong Daniel. At bagay kayo launay, alakitin, maturuktan, tapno masapatan na agring itun bigat. Sige manang, good night. Ala, rumortan, mapanta makimisa, mapan mo tananang kansusan, agsasabat tayo jay, Tamo hadiki inam amanugal ki makimisa, nabayagan mensal din ninanang tagsugal, nempagman, tadina insal dati kararwana kini satanas, tapno lang at dapagsugalina. Anya, okay, agrabat tangarutan, tamapanta makimisa. Pumanaw tayo pelandi tayo. Atendaran tayo lang yung timekadwa misa. Apay Manong Daniel, liklikan tayo ta Frank. Nakita ka simrik na dita simbahan. Kasta ka di, na anyo ko ba Manong, intayo, agsubli tayo timekadwa misa. Ala, agkape tayo pay. Labanlo ti kapida dito ya. Weleros Manu. Agyaman tamikan ka Daniel. Sikati mangyuliwa ka dahami. Naputno kagayihan. Kastamati ko na dagiti kagayim ko. Nagasakti pa ba iya makatakunaynay mo. Abaram ka lamin kenkwa na ama ng minda. Aguro ulay at latakin ni manang mo. Minda. Nusikata balin abayaw kumanong. Aisos. Nakaragragsa ka tapay. Yamin, nakasingsingput ka. Sala data, nataer ka pa'y. Pagkat katawagin na manin ako na minta. Alakit din, ipusan tayong tikapi tayo. Tamang anak baaw, kan amang namaladaw tayo iti may kadwa misa. Ay da, kastoy ko ba kanayo, tunggal apgapu tayo amakimisa. Ilibre na tayo ni Roastline iti restaurant. Winarwal. Agkakaimas pa iti in order tayo. Awan palikot ikidaitan. Itdagiti di tayo may bus. Yawit yun. Tisupay. Ay kanwan gayam. Mabaling tadi kay kandak iti kwata Roastline. Ani. Uray siya at manan Roslyn. Kasapulap ti kwarta para iti pagadalan. Kaste. Okay, ikan kayo. Namnama atlatan adumawat kayo itaan kikita tayo. Di mo edekan, ay sad kakumud kontra fra. Manu, kasapulak ti kwarta, siyang temantad. Bayawan frau, ikaklataydan. O sige, mahantayo pa'y nanadoray. Sakbay na ikan kayo iti kwarta. Mabaling ka rin agbalpaliw kayo nanan. Amok nagsuksugal kayo pa lang aging kaita. Ha! At kwa! Baran bahaba ka. Kat mabayada kung ti utang ko ka ni Senyor Pedro. Isulawdan ti japay na bayadahan. Nudiyo kahit no madaywak. Agbalpaliw kayo. Kwa! Ikan tayo ti korta pagpuunan nyo ti panaglahoyo. Mangkita kayo iti Pesto mabalin nyo paglakwan itinat nating. Iti gasta. Ada pagtawuran ti kortayo. Padi kay ket tumawdawat ka ni Ruslin, at ay sige, agbalbaliw ko yan. Tanusan, pumanawat, mapanak iti sa balya lugar. Anya, ket iti ka anuman, sa anak pong nagsuglipay. Agbalbaliw na ta ni Nana Doray.
Gagayam, di liwayan at inggen, tituloy tasarietay wita lawas anapolwan. Gasat, dito drama tayo, ti Masakbayan oil. Insurata ka niti direksyon ni Virgie, Paklay, Musika, Dante, Martinez, Computer Recording Technician, Jofar Anas Basit, isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kandaito in estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di napalabasa. Inawagan ni Frank Mianji. Kakinitaw na nagsarap dakuma. Gapu, takailiw na launay daytoy. Pinakganarog ti balasan. Kat nagsarap day ti sa balya lugar. Kaya't narakupan kan agkan ni Frank ka. Num nakamiris daytoy. Kat nasahuna. Anagbidut gayam asimoro iti daytoy. Iti may sanal daw. Kinasarita ni Frank inana. May papan iti panagsugsugal na, kat ikanalanan dayto iti pagpuunan na, nagmigosyo. Gagayam, tinggan tituloy iti serietay wita alawas anapawad na. Gasat, tito drama tayo, ti Masakbayan. Ikan kayo ti kwarta pagpuunan iti panaglakoy. Mankita kayo iti pisto mabalin niya paglakwan iti natnating. Iti kasta, ada pagtawudan ti kwarta tayo. Adi kay kat dumabdawat ka ni Ruslin. Sige, agbalbaliw kayo nanam. Tanosan, pumanawak kat mapanak iti sa balya lugar. Anya, kat iti ka anuman, sa anak tun magsiblipay. Bikwa, benulak kat pudnugay kanak iti pagpuunak. Di agnegosyo ha. Di yung sayangan ti ipay ko kadahayo aparang talag, nana. Nampuskul at talaga ti rupa ti inaman niya. Nagdawat manen kanyak iti kwart na. Di nala mauray asya amismo ti mang tadkan kwa na. Saan ka ti hasta ti kayat mo? Take ikameda iti kwarta. Tap na mapatgan ti kayat mo magkalay sa ta. Wan, namsobra ma. Awan babain na, pasol mo, tadikan. Mapalin mo tadi may kan, ikaklat na. Tap no awan may baganet. Mitlagayam, ngem apay nga dapay lamason, talagamit namin ang nagpuskul ti rupa tinam, tapno di ka nagsawit ti kasta kaninanam, di mo nahikan. Uray pakasikan ka, uray syaktong timented, anya humati nagdumaan na, ti kwaltam kat kwaltakmat, ti kwalta kat kwaltam, agtrabaho. Kaya't ko ti agsildoa. Japet agtawag ka, tasan ama ko na sildo. Oh, at ti kwarta masapul mo, Susan. Apay nga rin amasurun ka. Apay, at babawi ka mang papahadal kanyak manang. Nagbabawi ka, ibagamlata tamabalin ko matagsaldeng kup. Narigat mat numapilpilitan kalagayam amang tad iti kwarta. 1. Talangdang nga babawi at gayam amang papadal ka. Ha? No mabalhin. Isa den kwanti mang tadken ka iti kwarta. Namin, dastadura ka. Hunamlan baknang ka. Anya ha? Manipud ita. Ni Frank timangtad iti kasapulam. Saan asya? Awan babain mo. Nanam, manumat na bulan naglatlako kayo diti talipapakaditi. Ayan, nagpiit na yung matutinako yung wan anak ko. Mabain na kami ng kanibanong bo. Iso anagam amirista. Naskan gagagluta. Tapno dalata maurnong ko apat bayad ko iti utang ko kanidon Pedro. Isulaan tinabati pa'y anakautanga. Kat, at nakadin naurnong yo. At dapat kiti base. Inaktumanan ibayad, ta isupay amaksay. Kat sikam na hay, kumusta ti panagadal mo?
Ayos lang, nanang. Ikaw mo ti agad dahil tak na awan ti makunakan ka ni manumbo. Ta iso itan ti pagtataudan ti masapsapul mo ijay pagkadalan. Mana Angie, awan ka di pailan ti panagayat mo ka ni Manong Daniel. Di mo pala sumbatan. Sayang numagaw ti sabali. Anya? Apay na apuran na kaya. Ang mga notamang pikot kinkwa na manang, sayang, unay kanaya. Isuti kayat kwa para kinkang, mala, bayam, tamirisa ka na inbagtarik na. Papanam gadi man ang Daniel, napanu ka nagaputi kamdim, yung nakapalus kamay, mapanakidi balidan ji tatan, sarang karaflayda, ken inakida ikani tinating ken prutas, apay, dinarapay gati sinubatan. San pay, papa? Mga nudi nakakayat. Nudi nakayat na Angie. Ang nanarod na'y. Matlong ko. Nalabit asan at hamitir kagasa. Apay ka di anarabyan ka si mangpat. Nagkita kayo kin Angie. Kanayon kadilat tana pagim imunam ni Angie. One. Gaputa aging ka ita, iso pa'y laang tilinaon tipuson na agpapan itam amasiku gakon. No nagsiku ka man, gapumata daytay ti pagkayatam. Kinhusto ka, aging gaita, nilat ta anjitay ayatek. Kinadad dapay asaan ka amayat gapu iti ulbud nabam. Anya, inbaga na iting anok kalaysatan, lipatan nanti utan minanang kinkwana, mimsan met. Duam mukla humakasta. Imantayuak la human. Anya, adan trabaho. Iso asan muhitan nga ikimtitangit ko. Di ka garamit itijak kayata isina ka. Fern, saan ka na ay ayatan? Kit nagbabawi ka nang ikalaysakan ka. Ni Angie tayo gayatak. Saan pasika? Hello, Mando. One, di tagdanag, apaman nagbalikikan, itag kanti kwarta. One, Mando, ukwayo ti aming agundaway. One, basta laglagipan na awan panibagbaga ang asabali, tapno maprotektaran tinagan kon. Okay. My. Mapuhautan ni Angie iti imatang yifrang. Yak itulho. Nadasabali au babae iti puson. Shakla ang. At the taom, mabitlan Daniel inakilukatirita. Sige. Ha, pasino kayo ha, Anjay, ramora. Antala kayap na ngayon pa ka. Ha, umaya, umaya. Ay, at kanyap up. Kakita. Nahawa na nakikipo. Abay, oh my God, ha? At tebo ko, ipotam tebo ko. Asino tinambilin kan ka, nagitanam mo ni Angie, ha? Wa, awab, asino? Sige, ipagkahon. Ne, Roslyn, tinangdanan nakabigan ko to, nakatahay, anay. Apay akayat ni Roslyn, akam maganyo ni Angie. Diyan mo, basta tinangdanan na kami. Inaputi lalaki tagung kubabani ti panyo, kat napukako ti puut ko. Inalak iti video ida, kat nabatad ti kinunana at tinangdana ni Roslyn tinang tandang katahwada. Kamagandahathan huma, kat idadagdahakin ko na. San latang agsawda ni Roslyn? Idin tuta asawa na lang aruta ni Frank. Ano ti plano mita? Agkalaysatan, Daniel. Anya? Wan, agkalaysatan? Tatno sa anak ni Roslyn. Diya ko manugot.
Di kagdarasudos, Angie. Sana day tati solusyon. Ikaman ta iti pulis tinapasamakin ka. At da video kas pamaniknik manal. At kalaysa ta Daniel. Day tati pangidung ko. No at nasawag. Salda nga nakot siguro ni Roslyn. Kumusta kin paramit ko katahayo iti rabi? Hapotin siya, ma'am. Saan kami ang nagbaligi? Ha? Anya? Awan pa'y selbiyo anatong danan. Kit dekadok, ma'am. Kin marayan. Aging gayet akadjak makunta. Awan pa'y selbiyo. Ha? Isablik ka wartam. Saanan? Basta ti kayot ko. Kumagan nyo. Kat ipan nyo itim bagak apanipanan nyo. Rumor tayo ka. At asapin tagayum ko. Itaman pa'y awisan nak arumwadan. Idin to tadi nak pa'y pulus inawis nabdi. Agsagang hakit din. Okay, urayang feti ko chay. Sige Frank, at bulas haklaan. Ayan dagi pigaveye mo ako nin. Hayat kumat ida amam amu. So bumagdan. At daramin? Ha, kumusta? Anchi. Nakigtut kan hakita kanya, Roslyn. Frank. Anya ti mayat asawan daytoy. Siya tinakisavita kini Frank. Tapnod kikita tayo, Roslyn. Sinayang yung laki oras ko. Di ta helps. Di ka pumano, Roslyn. Di ka danag. Kaya't kalamo ka sarita. Awan dakas na ramidukan ka. Nang runa kat masikug kan. Masikug kalamarodan. Yam pagaramidan na pailaan iti dakas. Saan ka kadi pailaan a contentum in kalaysan ka ni Frank kat masikug kaitan? Abay. Madlaw mo kadi aginga ita kat siya pailaan kay ayatan ni Frank. Daita ti rason apakamagnak kadagiti tao. Anya ti sasawa ada video mi. Akas pamanag na Roslyn. Nakpud no tayo may sa taong asikatin ang tangdan kadakwata. Saan apud na dayton? Frank, tanawan na kuma. Isakit na kumamit na asawang. Kasano na ka maisakit ni Frank? No saan nakamit na ay ayatan sumaltan ka, Roslyn. Kasano na ka amaayat ni Frank? No nagdakas ka matatao. Aday talakwar tamti pagkarit mo. Nita, iti kanito matadakas na mapasama kanyag. Sikatino mayroon akong maganda kiti pan nakabagitilintak. Ha, sana maguna ita, kontrakan ka. Gapota ipagpagapok iti sigug mo. Kastamatan ka ni Frank. Ngam na ulitam tupay. Saan ka natrasan? Kun kayat ko may pakamukan ka. Nakalaysa kamin kanita niyan. Juan? At kalaysa kamin ka ni Daniel. Kat numang rilibo kan tupaya. Saan da ka nga trasan, Roslyn? Gaputa ka batlan da ka alabanan? Frank, at dantun anak iyo. Or no sa inyo ti relasyon nyo kasagasawa. At kalaysa kamin ka ni Daniel? Kat masigurado anaragsakto ti pangunan na pamilya. Kasta kayo kumamati ti asawang. Angie, ayatan kat ipatag mo ti asawang Frank. Isurum iti nasaya at akababali. Iti kasta. Dinan ulitan ti agaramit iti takas. Miyam, sabay na. Kayap ka pa sagutan, Angie. Nantiyo. Sing-sing. Daniel? Paikalay sa kakadikan niya. Na. Paikalay sa akin ka, Daniel. Ha? Dagiti adwa. Iti sanguta asinagutan ni Daniel iti sing-sing ni Angie. Ha? Talaga. Masayra ka. Nasignat mo na. Ason, anda kami tagkugasat ka ni Angie. Hoy, Frank. Apayadikan sao. When no, nasa ilka itinakitam kadagit ito.
Sana manasayra. Panakitakit isurati may kaneti tunggal may sa. Amay paya ni Daniel itinanam ay ako ng diag ni Angie. May paya na tinasaya ta masakbayan para kanwana, ha? Iti da ita pa nagsasalita. Talaga masayir ka? Aplunak. Masayra. Gaputay ayatik ni Angie. Ngam aplunak ti Gasat ko. Asikatinagtid na ka. Kit ita. Iti kanito pagaramidam pailang ni Angie titakas. Jak agpangadwa mangisinakan ka. Manya. Nugdi ka pailagbalbaliyo. Talaga ang mapukawakon iti imata mo. Akanagsatakunay. Gaputa pa ikalay sa tatanya, Angie. Daitalayan ta mananusan kanto na nagsat. Saan ka anarigit na ayakan, Daniel? Angie, wasto tikapset ko. Nasikati pa kaya sa wahag. Saan ak tunga konsumisyon? Gaputa nagakit ka. Nasingput ka pa'y. Ket pa'y kalay sa akin ka. Ket saan ak tunga babawi iti dayta. Maragsakan ako na yamhan nag iti dayta. Agkalay sa tanarudan iti mapiit. Nyamsakpay na. Kaya't ka pa'y pagdamagan, Daniel. Awan ka di mutlaan ti makatubon iti panagkalay sa ta. Ha, gaputa amangan no kalay sa ta. Nyamadamot gaya makalapot. Isang way tapay. Kaya't ko amaamuan. Oh. At natalapot iti kalay sa da Angie kan Daniela. Dagayam, di liwayan na tingget. Ti pagkibusan, ti seryetay wita alawas anapalwan. Gasat, dito idrama tayo, ti Masakbayan. Insurata keniti direksyon, ni Virgie Patlay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Jofar Anas Basit, isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaito ing estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Itagabayam, isagut mikada kayo, ti pagkibusan, ti seryeta wita lawas anapolwan. Gasat, dito drama tayo, ti Masakbayan maya. Sakbay na kalaysa ta Daniel, kaya't kapaya pagdamagan. Awan ka di matlan mo katubon iti panakalay sata? Ha, gaputa mga no kalay sata, ni madam gaya makalapait. Isang maitapay, kayat ko amamuan. Awan, may pasiguradong katidayta. Siput pay. May salayan tinahet ko. Sikalayan. Saan hun anagaramiti sa balay? Gaputa sikalayan tay ayatek. Nauray amok na dan kanitikayan ayat. Nukosta. Awan na rutilapot apay kalay sa akin ka, Daniel. Ito tanalpasan tigalay sayo. Kayap kung agdayap kayo niti balay. Iti basta agbalin na naragsak na iti pagtaingan. Naboyag na nahal ulimag na iti balay. Anatim ako na mitin ako na ni Papa, Angie. Sige, Papa. O manugotak. Ngam kasi nun ti balay mi. Sana parigut na ita pagawit kayo matlay jesag paminsan. Magala tayo riti caretaker. Sige. Kasaritak ti kapsat ko, Papa. Sana ko nasumura ti balay ti katugang amanan. Kasanan to'y balay, adento agkihtikar dito ay. Kayat ko apat ganti ama ni Daniel. Tapnawan masawa na kanyak. Ngam kayat ko sumurat kahatahami, tadyak kayat amay sinahahanya. Okay laan. Uray sa balik ti pagnayda manan, kabailak matibagik, saan amabalin. Inton adanton pamilyam, diti kayon to balangat na ait. Ngam no ita, kaya ko sumurat hanyak,
Jakaya tamay sino ka. Saan tumadtala ti panunot ko amang pampanunot kan ka. Alavarot mana, at tumpalapkan ka. Susan, dito'y ka palaan talipapa. Aglako ka kabapanda ki ospital. Ospital ko na yun nonan. Angal, ay gumat na ragsak kayong ay lahalagan ni Ruslen. Kat babae ka no. Kasta tingyawat ni Manu mo. Lukas tahay nas den lagi na puslay gaya man ni Manang Ruslen. Word, isubabat tayo ka palaan diting talipapa. Kabapanda ki ospital. Inak magipan iti daduba ka sa pulanda. Adyaman na tay may kayo nanang, word balasan ko, ayad ka din ni Frank, at dala na pa na ginatang nanang. Ay nakaturog gayam ti apokok, kayat ko mga ubangam, abahano malukag ka nagsanate. Ay, anyalay tinakad ti apokok. Roslyn Frank nanang, ha, Roslyn Frank, naganyumat ka ni Frank. Kesta timpanangan ni nahanagman, alhaakit mayat narod balasan ko. Kesta gayam tiyang ganak nanam. Nakirina, ay katuwan namnapunas amin asakit anarik na. Itinakitak tiyan miga at danadakyo, kat sapay lakuma at naragsak kayo ragasawa. Nanang, pakawanindak itikal lapas. Nagbalina ang bastos ang manuwang kadahayo. Ha? Kasta akmut balasang ko. Pakawanan na magta nagbalina ka rupat kwarta. Namno ita, talaga ang nagbalbaliw akon. O nanam, agbalbaliw tayo, para itinasayahan ang masakbayan tayo. Lukas pa. Agadalahon manang Angie, manong Daniel, wenmenda, kami ka ni Daniel timang padal kung ka ading kong, agaman nagnugas tamana. Kaya't niya madan kay tinasaya ta masakbayan. Isunaygad mo kumati agadal ha? Wad manong, ikarik, ikaad ko ti agadal. Nakasanpot tayo ni balay manipod ospital. Isunagin anahan, tagluto itikanem. Ken kabayatan ano katulog yan ta. At damit ti katulong na gluto, pet wasak tagluto para kang ka. Agyaman hakfran. Nakalaglag sa kakitan. Gaputat tanan hakta. Ken marit na ayatin na hon. Naklog ko nasa na para kanyak ni Angie. Ken nagbalpaliw kan. Iso na surukan may nayat. Sabela ko mga. Tagtuntuloyan ti pa nagbalpaliw mo. Wan. Ikarit. Saan kun adan renianchi? Ken nasaya atan ti panakilangin ko iti Gasat kentinam. Kastamot ten iti tao itaglaw lang ko. Nasaya na basta. Jakayat amapuko ka kanya, Frank. Namro nakitan tan anak ta. Agyaman na posta. Itatad tan anak ta. Baliwan ta ti man rugi. Padakilin ta ti anak ta iti nasayahan asulsurun. Allah, na cute ni baby. Ubag ko ma, bay dadakatulog pala. Oh, habalayan, bakayo gayam, ay, word, Senyor Pedro. O may misarong karantid apok. Apo huta ma, ha, ay, word, apo huta kuma. Oh, Susan, kumusta mo tanti panagadal mo? Nasaya at mat, Senyor. Igagaad ko ti agadal. Hala, igaad mo ti agadal. Tapno trabaho kanto iti negosyo. Alain kanto kas may sa katalek. Ha? Basta igaad mo ti agadal, ha? Wen, senyor. Wen kaya mabalayan. Tiudi mitiutan mo hanyak. San mo nabayadan? Keti baybayad mo hanyak. Ipay kumatlang para kini Susan. Para iti panagadal na. Ha? Manipo dita, agbalin tayo kumananaragsak.
Gaputad na puhuta abalayan na word abalayan. Manan Roslin, agyamanakan ka, namin, no digapukan ka, saan kukumaan ay tuloy ti panagadal ko. Nyam ite, tikapsat mon kimang ipapay iti kasampuyam. Ket ikarik manan, agadalak ana imbag, para matlaang iti masakbayam. Manang, apay asaan kal asuplada, nakan anus ka itan iti panagsasaritam, apay, kayat mo ka di asuplada tlatan, ay saan kinapod no na manang, adan apimentas ka iti manus ka, anya, iso nga ita, na in love ni manong kuken kan, pagyamay na unay, makipakitan tiragsak iti rupa ni manong ko, iso naragsak kami magkaninanan, when, agbalintayan anaragsak Susan. Sorry mat iti kalabas manang. Gaputan na puskul ti rupa kakanayon nagkidaw iti kwartam. Itinto tapang ilibrik lang kadag iti gagalyam ko. Pakayak ko lang tagpasikat kadakwadang adu ti kwartap. Namno ita, ammo kunta aginot, saan akong agastadura. Nagbalbaliwahon mana. Nasayat law na isulsan. Maragsakan ha, ta nagbalbalyukan akas kanya. At na napagsalitaan mi kiniminta, Angie, na anya, o madanin ti kasanay mo, ket rambakan tayo. Naskan ko di pa'y, when, malanay tayo ti party di ti balay, ket awisan tayo amin agagayim tayo. Man party tayo ti baboy. Ay, isaanan, berstilaan mang party kan iti baboy, ano huma? Katadamot baboy ni papa amapartay. Kinapod nuna, bay pahano ti regalo na kinkay. Ha? Awisin ta da Frank and Roslin. Anya? When Susan, umay kayon to iti inam. Nakababain mo't, no umay kami ti kasangay ni manang mo. At pagayam tansan ka di, o di welkap kayo lapta, at pagayam tangaruden. Sige. No di ka umay. San ko mailibriti manicure mo ita? Anya? Ala umay kami kuninanan. Sika at talaga. Ala harudan, agsimpakan tadalusahon ti kukom. Dog, naragsak ka pa nagkasanay mo, Angie. Naragsak ka pa nagkasanay mo, Angie. Agyaman at di maray kayo. Awatan ti regalo mi kan Roslin nun. Ay, naglastos kayo pa mo dira. Yung alahasan na tayo tuloy, manumit laday tangay. Para ken kaday na. Kentas tanda ti pa nagkakapya tayo. Napit mo, ha? Iyong ida, gusto ti asawa kanji. Kaya't mitin makikapya kanta kayo. O dapat arigla tu. Dawi, kat maragsakan at itiday tamang bagayo. Ala, awatik day arigalo. Cuentas data 24K, ket sampay kumanta magustam. Nabalor man kan saan, magustok lita. Tinapatag, nagtaod iti puso. When, nagtaod iti puso mikin ni Fran, no gusto nga ruhod, oh my kayo, agsasamo tayo iti lamisaan, rambakan tayo ti panagkasabay ko. Adeg, madam, umay kayo. Gumatang kayo ni tilako kadatan. Ay, sadi watak ito oy, abalayan. Nay, apalayan, sikapot gayam. Nalagip ko titim magasti ti talipapangayan mo. Keb, ingatangan kay ti merienda. Hindi, at pagyamanak, o atoy, awatem, ay kat at merienda ta adwa, abalayan, sanen. Ag merienda kalatan, tatapay pag nakita. Mala, inahod, ay sige abalayan. Aslet palbalyo at talaga ni Senyor Pedro. Indagasan na payon iti merienda.
Oh, kasano anki? Agpakadakanimot ten. Sige, agyamanak ipidadar ayo. Naragsak manin apanagkasani mo, agyamanak. Intunta bunya ganitanak mi. Kaya't kwa kayo kinitanyas di may saani ng kanino. Awan parikod, pagyamanak nukasta. Kanyuan dayam. Sabay ko matagbalinta na singit ititunggal may san. Apahitin na saan. Nagbalbaliw akon anji. Kastil gayam tirik na kagbalin anasaya at atao. Naragsak ti kaong husto ka. Kat mataginayon day taragsak. Nagtultuloy ti kinaimbak ti panagpuspusan. Ay, napanlug tati molo anagitalimanek Susan. Kahit anyalay nga ruod, kunat nabidasan kan at tumolong ngam timolong kalat tamat. Anya kuma, tumolowak at agpagayam takot na ruod. Sige, sana bali. Tamatulog at matitiayan niyo. When sumip netan iswadikan palupusan nga gaawid. Nagmayat gayam diti balay damanong Daniel niya. Nagatua kay kayo itaglaw-law. Naglawat ti gardenda dita baba. Nagmayat diti ayanda. Wen, mahay ayutag na ditoy. Iso amagustok tag na ditoy. Kanayo naktungaw may ditoy. Nangruna nawan klasik. Iti mabihit, agin rolak tumatan, ituloy kunti agadahal, o dinasayat, iti kastan, kanayon pan nagkuyong. Nakaturog tenata, iso maturog tamaten. One friend, nabanuka na isana kan kwan na, si kamik namin ti kayat na, tano siya katagsangit mo't, Kaslam mo na taglampay. Winero. Ala, matulutan. Oh. Nakaranggag sa kakfrang. Nampay dumadan sa timariklik na. Apay. Gapot na marik na kunti panatayan. Ken pananipatan mo kanya. Wentusling. Ay ayatan, ken dipat patig ka. Pinak mo nasik gan Daniel. Jak magustuhan ti payud mo. Tanya di tabang panglum. Di ginata mo abang panglok. Nagpabangluaf ta. Tarom mo talakit na rod. Mapanta makimisa. Jak magustuhan di tabang panglum. Ha? Apa yan? Aguray ka. Amin anabanglok at kaguram. Di mo hete ano ti bawan kanda dumapayasidain. Kayat ka di asawan day tang aginawhan. Oh, day tatiput no. Ha? No kasta? At danto na nagtabahat? Katwan, bahat? Maragsaka na, hindi na karahupal. At magustan ti panlum. Inkasukatan nita kabus mo, binukbo kami ti pamlo. When ka di, sige, inaksukatan to t-shirt ko. Oh, Angie, Daniel, nagrava na tayo dito simpaan. May mga orasyo, Angie, Daniel, kastama ka tayo. Rosely, jak magston dito pang pamlum. Ha? Ni, apay ngay, kit nagpanglun tupay. May sa kanina an abang pangluday tuhoy, oray pay, jak magustuan. Sapay irigalo kumakin katay maysa. Yamsanen, tadi mumut kaya tiban luna. Aginaw namin, iso apasin siya mon, Roslyn. Oy, congratulations. Katsika, wabamta anak mo. Wan, itaabay di pailangan. Irwan min itisimbaan, nasayat launay. Hadyaman na iti Diyos. Takamaw dyanan na. Kit naragsak kaming kin ni Frank. Nagasatak, tanasingpet ni Frank. Kablawan ka. Kadore siyak, nagasatak mo at tanasingpet ni Daniel yung asawa. Ala, pumunit tem di tasimbahan, taintag yaman itinapintas ag Gasat, na impaay ti Diyos kada tayo. Takamaw dyanan na, naragsak tayon. Kaya't ituloy tayo tagkidnaw iti panarabay ti Diyos. Tapno tayo naragsak ag Gasat tayo. Kaya't atultuloy. Ditang gagayam,
tinagkibusan, teserietay wita lawas anapulwan. Gasat, titui dramatayo, ti Masakbayan, insurata kenete direksyon, ni Virgie Paklay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Jofar Anas Basita, isagsagot katakayo, the MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kandatoing estasyon, at yaman kami, itingkay panantarabay.